Ахвалы орто жакшы. Жалилов Зулумбековдун операцияларды жасап жаңы бүтүп атабыз. Ал жерде Надежда бар. Надежда бар жакшы болду. Эч эме жакшы келгенде мен эсимен козголгондо 130, 80, пульсу 77, сапырасы 77. Эч кандай эме жок. Негизи бар жакшы. Андагы тапсыр нормально болот. Параметр жакшынакай. Факторлар мойнунан баарын алдык. Венадан сосуат риск повреждение болуп тазалап койдук. Эми азыр операция аны эртең башка күнү келип көрсөң турат жаңы реанимация алып берет. Жакшы болот. Эч эме панена болбойт. Башка бутул тияк биягында Жок, бояк чагалы. ошолар буяктан тийип мойдон чыгып кеткен экен да. Самый главный сон арттары менен веналар талкалап. Бар, аман. Нертеден өтүп. Давлениеси жакшы. Давлениеси келгенде мен өзүм көрдүм 130, 70 болчу, пульс 72, сапырасы 92 артыш. Жакшы эс Жақсылар, іштер жақсылар өтті. Самый последний Туғандары келіп қалса анам дары-дарымен алдырып жүрмін. Жоқ, мемлекеттен басқа. Шекарандағы начальник местныйда жүреді. Ана кадровиктің соғыл сөз отады, ешқандай проблема жоқ. Раздан өтуде дәстір 40 миллион теңге өткізіп барып отыр. Ол бит барын қарап.